Megalayapost.news. Halor ki mar ki jura ki bedon kam haga jelah bat kunjuru halor ki jingdon kam ki paiba jong ka jelah Dr. Ricky Eje Sempon kumu MP ka jelah naga Shillong Parliamentary Constituency minta kesengi ulialat bani kendu yang menteri katanat ka kampoing ka sarkar pedeng wa Amit Shah haga bau lai tiru ya kedor khas bani kren halor ki mat baka sarkar pedeng hapan paikmat Shah ka jelah Meghalaya. Haga negi jinglik kendu yang menteri katanat ka kampoing ka sarkar pedeng Dr. Ricky Eje Sempon ulara adu ndutli ki mat ki jura ki badai kum kejudut kam ki paiba apo ka jelah kita ikan ritli kimat balapan sengau syau menteri katanat ka kampoing ka sarkar pedeng ki kentup man pentri kam no ya ka inner line permit apo ka jelah man penrung no ya tin kasi hakat hub jong ka edge schedule man penhe ne pentri kam janai ya ka umro airport man kentiu kerdan ya ka nigrims ya ka kerdan Institute of National Importance man kentiu kerdan ya ka Indian Institute of Tourism and Travel Management Shillong Center bat bantau ya kilat klenti ban aikam jam ya ki trai jelah na Meghalaya haki tanat trikam sipai beper ki bedon po ka jelah kita ini kimat bau Dr. Ricky Eje Sempon kumu MP ke jelah ulialat dot perseu haki tendang skor wa Amit Shah budi menteri katanat ka kampoing ka sarkar pedeng haka bau lai tiru ya kedor khas haki jing kedu minta kesini hanoba Delhi. Megalayapost.news.